Sarigaka mapulong pingan anini rumiat o pilihayan rumiat malatsay kita mitaong tutapang itini luma no baitemeng nanay mapalumer no kawas kita。今天是主日，我们一同在自己的家中同心敬拜上帝，愿主祝福我们。Sa tapang ko lehay numita sinanudan ita ko faluzo mi mokto kita， 我们一起来默祷。Malatsay kita mi pahmak lumalio kita tini放在来拉六多罗索比杜布罗伊拉古图萨，我们一同来赞美，我们唱阿美圣诗372首。是在代古阿妈咪提波代地大难，代你兰诺巴拉拉奈基耶斯基利斯多，米多尔多诺阿妈乌姆拉拉瓦阿达达。Jalan amitur tolalani yes kalam kamau itahau amitur ciesan ojo jika tokolalano nyumita salikaka Ortuno ama ko malametlay atam daw sa itsalan amitor tolalan ni yes。Mitolon kita， 我们一起来祷告。Sila'y tayo wamanyam i kakarayan。Dalami kansya kami to pilipot numiso to urip nunyam to rumi amiat. Tazwa tunini pinapina lipay. Matungar ko ci atlaay sarikaka to pakani to na lifong. Nikarira wamaaw makasuolin kami dengan ilaluma no sini atla numiso ciri hatay ko urip nunyam.Dengan utama naya itchen numiso mamafiro ami atlah to atlata no niam saka yo midipa kami to na follow hai fulat o sakalima fulat i midiao kami ami sinanot ko follow cho mi saitser ami taong i tisonan ami tier i tisonan nanay mamao mamapalalan numiso ko rakatan no niam to na follow hai fulat amatumas ko mikumi di hatlay numiso ai 我们的主我们谢谢你我们感谢你带领我们每一天的生活，虽然这几个礼拜疫情不断的攀升，但主我们相信，唯有在你的里面，我们才有平安；唯有你的大能，我们才能得医治。主啊，当我们迎接5月份的时候，愿我们再一次预备心，寻求主你的带领。愿你为我们开道路，保守我们每一天的生活，使我们在这新的月份里面满有上主你所赐的平安。我们献上感谢。Pakani itatamanay ang anganutapang ji Yes Kristo mitolon. Amen. Sarikaka mapurong malatsay kita misaosi to suano fang zai zutlan. O sasaosi no mita anini itini i Zikaria
saka siwa atzifang, saka zizai, saka tusa atusir, atau saka faru atusir。我们今天所要读的经文在撒迦利亚书第9章第1节到第2节以及第8节。Suat sa itini ifang zalay jutlal. Uni paarawan no tapang kunini aratoh. Maharag to jingra a paswar to sa pitufutsaw to hatarak a pala ato Damaskus a nyaro. Sa ay ko Israel a kasangahsaw a tsatsay kuno tapang. Haro nyaro no Syria a o no tapang. O Hamad ilawas no hatarak a pala i o no tapang. Utamlaw no tiri ato situn anyaro ato tanang ng rai uno tapang. Usa simawan ako kusra ako. Sa ay to papiripaan ako ko sufitay. Sa ay to pihaitlak ako to pipaakar no mi furifuray ahongti to finaulan ako. Maaraway to ako ko nilayapan no finaulan ako apatas saan ko tapang. 要问那个三路卡宾阿米萨欧西，现代中文译本这样说：这是上主启示的信息，他已经宣布要惩罚哈德拉地和大马士革城，不仅是以色列各支族属于上主，叙利亚的京城也属于上主，哈德拉边境的哈马也属于他，泰尔、西顿2城的人和他们财质也属于上主。 上主说：“我要看守我的家园，不让军队践踏，我也不准暴君再压迫我的子民。我已经看见我的子民所受的痛苦。”以上。O tatapangan o patusukan la penumitaan ini rumiat. Unu tapang ko pulong no finaulan atau kasa kitakit. Unu tapang ko pulong no finaulan atau kasa kitakit. 万国万民都属于上主。Una ni sausi anu mita aswanu fang在主拉安尼尼，o ni paarawan no tapang aratoh kunini。No sakafana au no purung no finaulan atau kasa kitakit. Uya media ngai tu swaning ra atam tau atau kitakit amit lemak tu tati ihai i. Zai kaca tu futsun no kawas jangra. O mama tekop ko kitakit nangra. Rumah satu. Paoripan no kawas o mapakaray ko orip at tamlaw saan ko tiril tinifang在主来。我们今天所读的经文是有关于上主所启示的信息。圣经提到，主要让万国万民都知道，凡是违背主的命令、行恶的人或是国家，上主就必定会惩罚他们，他们的国家必定会灭亡。另一方面，圣经说，主要拯救受压迫的百姓。Bahkan itu nini aslemak sari kaka mi patahkat kutapang tu nika tatamaan no sakuan ningda。从这一段经文里面，上主要用这样的方式来彰显他的权柄。Ta uruma satu sari kaka mapurong pahapinan ko pari ayawai tu sual ji jikaria kau mi hakelungai ko pulung no finaulan to nafalucuan no kawas o kasakitakit kau mi hakelungai to mucer atau ulah no tapang cuaka ngai miriang ta awai tu ko makari angai ko urip atam tau tinihkar atau o matumusai to no rihatai no kasa kitakit。另外一方面，先知撒迦利亚也要提醒万国万民，都要遵行上主的公义和慈爱，不可以违背，这样世界就不会再有被受压迫的人。如此做，各国之间就会充满和平。Saka sari kaka mapulong pakan itu na suanu fang在主拉伊那奈palal ko falu joita malaru kita amiti tu kawas i cai kaca o ci ulahai ko kalau lemak numita itini icima-cimaan。所以今天的经文也要再一次提醒我们，我们对信仰的热忱必须实践在我们的日常行为上是充满爱心的。那pakan itu na suanu fang在主拉伊sakat sayo hara dengan numita sari kaka。Tahalaos ko sakuan no tapang amilatef to polong no hakar。我们第一个要思想的主题是主有永恒的权柄，遍及世界治理世界的万有。Tahalaos ko sakuan no tapang amilatef to polong no hakar。Usually dini sakat zai atau sakatusa atau syiri
umi pahapinangay to niga ano o Israel to atam tao ano o rumah-rumah to akit-akit ato o finaulan ng rai mamin unukawas changra ukawas ko mikuanai i changralan。第一节到第二节告诉我们，无论是以色列国，或者是其他的国家和其中的百姓，都是属于上主的，上主在治理，在统治他们。Urasaka yo Miriam ko Israel at tamlaw to limuot nukawas swasa tinifang在主他的扶正 nukawas 长了。Roma satu yo mitlemak ko kasakitaki to tatihay at lemak ami bakar to finauran i swasa tini i cikaria at sutan hanan nukawas ko lemak ami saukit to nini akitakit ami tefos icangraan saan kuswa tini sakat secai atau tusa atau sien。所以圣经告诉我们，当以色列人违背上主的命令的时候，主要惩罚他们。今天的经文也告诉我们，若其他的国家行恶事欺压百姓的时候，上主也会如此做，审判那些国家，惩罚那些百姓。Saka salika ka mapulong, upulong no finaulan atau kasakit-akit i mamin itini isakwan no kawas atau misaukit ku kawas ku mak nang dah。所以今天的经文告诉我们，上主统治万国万民，并且主要对他们实行审判。Salika ka mapulong, unaswan fang在做他anini i umi palalai ititaanan o mituray misa Kristo ay。Tahatlaos ku sakwan no kawas umikuanay cingla to purong no maamaan no nakar。今天的经文在提醒我们，每一个基督徒，上主有永恒的权柄，他掌管世上的万有。Urasaka kita umituray ano mitier kita icinglanan ano sai umiliasay kita cinglanan miliangay to suaning rai mararir isakwan no tapang ko urip no mita umisi ayaw asa kita to bisaw kit no kawas awa ay ko pakariasay。所以经文提醒我们，无论我们是信靠上帝，或者是我们离开了上帝，违背他的命令，我们的生命都在上主的权柄当中。我们都要面对上主的审判，没有人能够逃离。这个哈拉登恩哈格隆恩伊达都古纳法鲁主安努卡瓦斯阿米特马都马萨曼奈昂艾艾阿特马。Kararit kita ami safaru tu suar atau limuot ningda ami lutu akapidias tu lalan nu tapang akawas ku kalu lemak nu minda。所以今天的经文要提醒我们，我们要在凡事上遵行上主的心意，我们要时时思想上帝的诫命，我们不可离开上主的道路。Sakatusa uhara tengen nu minda sadikaka pahapinang tinifang在主他mikaput ku tapang tu finaulan ningda。第二点，我们要思考的，圣经告诉我们，上主看顾他的百姓。Miliput ku kawas to finaulan ningda。在ka umisaw kita at sa kawas to ya bidiyangay to suan ningda mitlemak to masamamannay at atihay at lemak at tamraw amitufos i canglanan。Itini sa kafalu at to sir irahsa ku suar miliput ku kawas to finaulan ningda。Para sawar dan utapang upaharles nang rasaan ku tiril tinifang在主坛。今天的经文告诉我们，上主不只是审判、惩罚行恶事的人。第8节告诉我们，上主看顾他的百姓，他要除去他们的患难。那说的那个意思呢？Upulong no finaulan atau kasakit-akit i satu o finaulan no kawas。他说：“ila ko mitiiray icinglaan at tamlaw, ila ko sa pasorin icinglaan at tamlaw。你告rila。sa ay kafaris ku ulah atau mikumino tapang mararil amitipot to finaulan ningda。我刚刚已经说过，万国万民，圣经告诉我们都是属于上主的百姓。即虽然有人是信靠他，虽然有人不相信他，但是经文要提醒我们的是，上主对他的子民有不变的慈爱和恩典，时时看顾他的百姓。Sarikakao kita o misa Kristo ai Maka nito na suan fang在主la mahapinang ita. Ji sikining kita ami kerit tu tam tam tau. Amafana tu kawas ami tier i jinglanan。今天的经文告诉我们，身为基督徒的我们有责任带领人去认识上帝，去信靠上帝。Urasaka kao nga ayay ku wayway numita. Tulungan ita ko ulah nu kawas ami lemak tu maamaan。所以我们应当要有美善的言行，我们应该要在凡事上效法主的慈爱。
bagi farujuan ita sarikaka. Sa ay kumipagkaray kita, sa ay kumikariangay kita to cima-cima na tamlaw. Nika upakay ni ay kita inga ayay ato ciulahay at lemak o saka bakatinako ko tamlaw to pikapo no kawas itsang ranan. 弟兄姐妹，我们当要记得，我们不是在伤害，不是在迫害人，而是要借着我们良善的言行，让人能够去经历到上主的同在。Unukawas ko purong no finaulan atu kasakit-akit. Marari jingda amilipo to finaulan ningda. 上主统治万国万民，他时时看顾他的百姓。Sakadanay tutulungan ita ulah no kawas. Kao marari hatayay ko lemak numita. Sa ko masasikari angay. Kao nanu ulah no faluzo kita masasi ham-ham. Ta yo sorin maraol to kupisaw kita no kawas arumi ati. Sa ko satufus no kawas ko nilayapan numita. Nika o sa paorip mikumi ningda ko nilayapan ita sarikaka. 期待从今天的经文里面，让我们知道我们要去学习效法主的爱，让我们彼此和睦，让我们用爱心来彼此相待。当审判来的时候，我们不是受到上主的惩罚，而是领受他所赐的救恩。Nanay o ni pafrian no tabang asapa orit ko nilayapan ita. Sa ay kuya sa tefus ningda ko ni siayawan no mita sarikaka. Nanay mapalamat no kawas ko mitengilay to suan ningda. 愿主赐福听他话语的人，密多伦给他，我们一起来祷告。Wamaniam I kakarayan, midiaw kami amisa punna falujua itini kaayaw no miso. Umikuan na ikiso tupurong no finaulan ato kasakit-akit. Awa ay ko pakariasa ito pisaukit no miso. Saka nanay wamaaw o misa puneray ko falujua no niyam amitiar itiswanan. Umisa itseray kami ami lutlo to suar no miso. O pakani ulah no falujua kami ami hakelong to na falujuan no miso ami lemak to maamaan. Nanay pakani to bisa itse no niam ami tulong to lemak no miso I solin matuswa tinifang cai zulal. O saka rihalayaw ko urib no niam. O saka rihalayaw kami o atutal cima-cimaan atamlaw. Ato matumas ko dihatlay no miso to nahkar mikan siya kami wama. 爱我们的主，我们再次谦卑在你的面前。你告诉我们，万国万民都是你所统治的，你也审判我们一切的作为，所以我们更应该谦卑的信靠你，效法你的榜样，你的爱心，让我们和平相处，彼此和睦，让我们人与人之间充满主的和睦。求你再次帮助与我们同在，我们献上感谢。Pakaniangan utabang ji Yesus Kristo ami tolon. Amen. Sarikaka mapurong, tunatatukian o sa kapurungan ita masasitolon, masasilama. Sa katsay utatolonan nomita. Pagkani tiniis no fang zajulan mahapinang nomita, unong tapang finaulan kita. Sa ikafaris ko ulah ning dai titaanan. Saka nanay sa ikafaris ko falujo ita, mi sa itser amitier tutapang. 我们第一个所要带导的事项，从今天的信息让我们知道，主对我们有不变的爱，期盼我们对主也有不变的信心，并且在我们的日常生活上实践他的教导。那乃在个法律古法律最大米第二已经难难，啊都米晒出了阿米拉起，阿米克毛都西番难宁了。啊，萨卡杜萨乌达多伦能米达萨利卡卡，多伦能米达古吉阿拉拉爱。matulad ko falujo ato mapatlasay sarikaka. Nanay mararit ko kawas mikapot 장난한 parihatlay 장난한. 第二个我们要带导的是，我们为病痛的、信心软弱的、受苦的弟兄姐妹带导，愿主时时与他们同在，赐平安给他们。Sakapurong kita mitolon kita， 我们一起来祷告。
suami kapot itamianan. O ribet nunyam iti sakuan no miso. Ano kami to mitiray tisonan. Ano sa ito masuling tisonan at takaw umaaw amin lipot kiso. Saka anay pakani tilisuan no fang zatsulan. Miliaw kiso ami ami lama. Halal to fang zatsulan. Do sa kapanaaw nunyam amin lulu to suan no miso. Miturong to luma no miso. Masa silama, masa silipalitsun, masa siulah. Nanay ko marami hakayay ko luma ko niya. Sahay ko masatsuli ay, sahay ko mipakaray to chima-chima. Itini is, lalo na ano sini akan no miso isulit. Matumisan ni hakay ko na haka. Matuturunan mo na ko tsaka ay sarikaka. Malima ay tirin. Matutunan ay ko falutsuan sarikaka. Ato paparasa sarikaka. Ato orong hakar ato kami upayan. Isaya ko niya lifong ay patuloy niya itiswaran ako. Nanay pakani imitulod niya. Mamaalayap ni miso kolongos niya. Nanay kisuko mi parihalaya ito falutsuan niya. Isaya ito na lifong. Isaya ito alalay. Sa ito araw-araw kami. Makasunin ito mikapo ng miso. Nanay patanutikan ng miso. Tatirangan mo tsaka tayo asan kaka. Nanay paluatan ng miso ko falutsuan. No matulad tayo asan kaka. Ano chima ko isaya ito alas ni. Nanay sahin ng miso. Itini naman ng falutsuan niya. Mga patulutan niyang itiswanan. Purong sarili ka. Kate nula. Ano maisyo ng miso. Mikan siya na sila itay waman niyam ikakarayan. Patulutan niyam itiswanan. O tolon nun niyam nanay wamaaw. Pakani tini na falutsuan no miso. Mapalalan no miso. Makerit no miso. Malibot no miso kami wama. Nanay itini iswa no fang sa tsulali. Mangalov nga tanagtag no falutsuan no niyam amiti itisonan. Ato mangalov nga sapunan no falutsuan no niyam amit tulong. Mi hakalong to na falutsuan no miso. May limang to maamaan. Wamaaw. Orong no hakad itini sakwan no miso. Saka utatayaran no niyam sa Kristo ay umaaw o may pawasaya ito baka ni itiswanan. O may lemaka ito nga ayay at lemaka may palusyang to ulah no miso. Ta purong nakar at chima-chima to atamlaw ipakatinako to ulah no miso. Turunan no niyam o siya ay mapadasay matulad ay ko falutso ato nini alifong wama. Nanay miliaw kiso ami patanutag to siya ay asari kaka arahan no miso arata nanda. Paluatan no miso o falutso no atulad ay ko falutso asari kaka. Paliakon no miso tsakda. Ano mapadasay to asari kaka umaaw na hinuman no miso paitsolan no miso. Isyayo kami tunalifong mangarap nga raw talaw falutso nanay mamahapinang atsa no niyam. Dinilaruman no miso jiri hatay ko falutso niya. Ikan siya kami uma. 爱我们的主，我们再次仰望在你的手中，愿我们能够学习效法主你的榜样，主你的爱心，让我们在这个世界上能够成为为主见证的人，让我们在这个世界上用我们良善的言行来传扬你的慈爱，万民在你所掌管之中。当我们相信我们有份于在主这个世界上来为你做见证，分享你的慈爱。求你帮助我们，与我们同在。我们也为着病痛的、软弱的、苦难的弟兄姐妹来代祷，为着世界的疫情来仰望。主啊，求你再次赐福、赐平安在我们当中。求你医治病痛的、扶持软弱的，求你安慰那苦难的弟兄姐妹。我们向献上感谢，在主的面前。Baka ni itini itataman na nga nutabang ji Yesus Kristo amitolon. Amen. Lulu sarika ka mapulong malatsay kita mi pasaka tu kingking lumaltiw kita tini sabah alatiw pitupulo iraku falu 我们一起来奉献我们唱诗78首。Baca oven ku kawas apa zakatutire anu lipahakai itu anu patlestui cai kemami tulas kapu ami tur itapang tulungan ami pacakat
urip ijiwa ma'an. Malat在kita milayap to sa pakalamad no tapang， 我们一起领受上主的祝福。Nanay marari aratamonan ko sa pakalamad no tapang ji Yes Kristo. Ato talamanay ulah no tapang akawas. Ato nipikapo no fang salay atingo marari tanan amamin tanga sa itlaos. Amen。我们一起来默祷，米默祷kita。Lulu hokok no kyokai. Saka tsai hokok sarikaka anu cira pilihan rumiat itini saka faru saka lima fula saka faru rumiat media satapang ko saupo atau lehai no nomita itini kyokai nanai o mi patala ai ko falu cho nomita alat tsai ko falu cho itini laluma no kyokai amita ong tu tapang。我们的礼拜下周主日5月8号开始，我们重新有实体的礼拜用我们预备心来敬拜上帝。那sakatusa hokok sarikaka anu cira pilihan rumiat upihara dengan no kyokai to no ina rumiat. Ika apakah itu na lifong saka nga ay latsay ko lahok itati ni kyokai. Nikaw ira ko bipatala no kyokai ko tafo atau titi ami pakiras tanan ikon no lehai。下周也是我们要纪念母亲节的日子因为疫情的缘故，教会的爱餐取消但是教会有预备便当，还有分食我们的猪肉给我们的每一个弟兄姐妹在礼拜后我们会发给大家。sakaturu hokoki dazwa tuna pina礼拜pahanhanay ko lehai nika o naifalu tu ay ulah kita mi pakingking mi lama tu tayar no kyokai no mita o kingking no paitemak no lomai tini sakatsai amitiritai tangasa saka lima amitiritai rumiati patay ni ani kyokai pafrici amunan。虽然第三个报告是虽然礼拜是暂停的，但我们仍然愿意甘心乐意的奉献来帮助教会各样的事工。我们的奉献金请记得礼拜1到礼拜5的期间交给我们的干事。Usakasepat hokok pakani tu nali fong i nanai kita masyarakat tala itsua anu sa taini kyukai mikapu to rehai zai kaca nanai ji satapu kita to ngoyos to sakatsa oka sasilenga nini ali fong。最后一点报告就是我们无论外出或是来教会聚会盼望我们都能够戴口罩，做好自己的防疫工作降低我们彼此传染的风险。tahini ni aza ko lehai numita， 我们的礼拜就到这边结束。那么巴勒曼努卡瓦斯kita， 愿上帝祝福我们平安。